Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Chief Minister ka Sarkar Jilla uba asnyaw halang dhar ula IT sanphotli ki laptop Shaka kyang nong ba Government College Jawai ha ka jingalang lingkot kabalalong ha auditorium hall ha kan rutrik unai wing uba asnyaw halang dhar ha ka jingkren ula pentip baya kini ki laptop lathi da ka Tulop MLA ka jong u shibenta ban kentiu ya ki samla ha ka liang ka pulia buthi kat kum ka jingyat ka juk kapor Ulapan pauru ya ka jing ang nuot jong u ban kentiu ya ki jing don jing em jong ka college kentup ka jing tei thamai ka college ka jing pen bha pen miat ya ki Shaka ya le kai nalor ki wei ki jing don jing em jong ka college Sao thu hi kamu principal ni mawro ni dah sao thu kamu kejuk ni new generation ni dah wa. Liu ka kamu kepor, betul kepor mulai ni high school kelah ni dengan mawro ni osai nak ni. Jadi ni laptop suai le dengan Tulop yang ngah benton dengan skim Sarkar waktu promote di kita memandang. Jadi ni fokus dari kanal tumbun kanal pertama sehingga sebab minggu wajib lalu menga discussion without any additional building. Kudau sanction about our Sunday Kaku and Gimnaida 1. The next year, that will improve our Saga. That will improve Saga sport infrastructure from a tremendous improvement. Hapo chisnem new arajar arhon guru. Kwa pelado ini college. Taman dek kwa pelado. Pira bon kami bang hikai. Uncak boleh mon student ini mem student ini kelam mereka teh. Kwa yo man gini college yang iwa one of the most disciplined college. Kwa lo man gubi to man gubi ni college kwa uman na uye kwa gubi lai wara untuk kaman sawi wan ni kumi kelas ni cintro. Kita to ngakau no mikmat usaha yang ren baju kelam kawa. Penyu student ko wan cete no ba bun sin mut ko cak kontak ni. Kwa penduk de wara. Kwa uye ginu yo wan ni wara. Kita to ke dreams ko ngakau no mikmat no ti. Today discuss on how sport minister like improve the tremendous sport infrastructure. Kini auditorium rekaman dan tulang lah kini estimate dah function ni yang renovate dia imang kam national auditorium standard. Ngabun rule ini tangwa mulai sindonan kami acak. Ini tak ngai wujud request dah orang gawi meeting dah kuda ini gopi gino hikai dah. Begini headman yang orang yang kecuali agglomerations. Kita pulai rambut dengan last part of 26. Manrat dek oleh ini infrastruktur orang yobo ini tikai lain berapa? Student itu man ini college ini kita di drops, kita di get, umang distant college. Itu untuk sahaja mereka. Temu no one to blame here. We are here all to learn each other by mistake and from experience. Tegani jo engo underestimate ni kena ba ane nang kujok kita kawan pawut doktor Kngc demi ni college kan tau kemui tengara tengah kau win no ikmat yo pinjai tiada. That is my dreams. One day kena ba college it should be one of the best college in the state as a whole, not in the district as a whole. Tegani ro en yang blueprint yo nga plan yo nga to percaya oleh kejak sindon demi Ila kau dah bon di sekolah bon di college pagi, dan toy busuk ni bon sen jo am kepor jo cak kenong ni pi kenong pan kantan diwai pan ni bentaji am kami cibet summit di memandang itu kenong hikai cibet summit di memandang itu uni kontraktual cibet summit di itu infrastruktur. Ijin di mana itu mani lo correct mani genuine handre wa sorry to say ni once for all. Tegani juru tiaga dia mengotiak sini. Ni dah ini next week dah aku dah principal secretary education. Wakamun tu promote di further degree college jong. Mana dia gawaro naik man complicated. Strict should be very strict
tau am gapor rudian tau bon senira here ga education you will report for mong ye phi hai to mong kuraw ye keno ba college bon sen you wan jong bu to the government college ne the bon sen lose hope la pa pone ke 100 this ke to man pa full confidence ketu go to pendak ide akan den kem akan kelas me yom hodu arais pa lega kemo bakat man kami ki college ki school MTjo number of students increasing day by day. But it improve the existing college and government institutions. The first problem hak winter one this. Pai di school we bagi LP M ki school ko em duk no hikai kem kena school. M ki school ko em duk kena kem no hikai. M ki school ko bon duk student me hikai kem classroom. Kata jo kini to ki normal challenge ko facing man kasi dai. Ni kamu kelama hepo dan kelama katte to lang ko besar gola ko lusi ngaw ta uli cheki kami ko ra ile ni ko go mi daw am bod li skuru chili to go men unto chil bori with your willingness daga jing kwa tri chong tri thau ni ka balang na ka song wa kwa ka improve education system in the state as whole to improve the education system to na college it should be right from day one from nursery daga ni reforms ke education department is too much. Tamyo aside new le awarna chimpor ni kini ko away ke message ni ne ba yu ka mai le bon drop of students bon sin nei down being college being school has district hande ko bula ka capitals ne poch capital so na tanggal yu wa nyo pri be pausu drop out finally tekini yu ga man ka problem ko ha ni kamu government ani emi kamu hakile ngoro percang puntok kami ni improve the school sanang gedong di college kamtam yo manda aper di city college the south to e bonji am kamtam magan di new generation ko ni everything is with IT kamu mahir ngaji ka di promi au di sene muda de jong kamu mau le ni bawa di yo ge pure puti kat kauman ni di yo e pelak da kadi set ka kali chili he poro passing tree begini kena kelas 2 kan ni ki ustad bani le icha ai ni ani lembaga new technology you record bo udang arwana le mana bam ja hapni beri mu pai mun ni bam jalan ile udah yak kapor jong ni kam ko phone go em to pocket ni if you know how to use this phone has become your business hub. But you don't know how to use it, it become a destructive matrix. Tapi everything is in your hand. Orang yang ketiga ni, cahaya kamu punya kami. Tapi ni you man kejuk the pair dari kami. Karena kita ni ngam kau Islam, aku boleh cibo ni por kodor ni. Tapi kamu san orang mah you san kamu nuksa san betul you display. Dek naik tewan tu you mana pelata. Terawa ini barfun ulus player dari boy ini wa defect hawa amen dia dah wiki dah popis papi dari ini wa membiang itu hawa amen yo wan tersenang ini kesal tu dan kampung Tylli ni dah au principalnya minimum income di spot ni terdah poi ke poru yo di semen warok tercim cakap yo away kau boleh sibon yung tiwa kamu tu MG confidence ni anut wa college human ko growing college ni report sao thôi tôi có xúc đi lecture professor của anh vào thì cái cái này gì của club của laptop sao thôi này tay đam nhọ sa percaya hek tiwa tiben tamen ngaw yara pat di epi yara sukulati te boy next year wan yo percaya pendat begitu kurang sak dan percaya pendat orang tu ayo man gal ikip alis di nahi kai yara bi wajib mat ayo ni kan lagi ini ten ku blai sibol